reka rero nongere nguhe ikaza no kwisumo TV ukomeze kugenda ubana natwe imwaho uri hose. Rero ukomeje kugenda ubona amakuru menshi atandukanye. Rero nkwibutse ko udakanze subscribe uba unyazwe zamaze no guhera. Nuvuga ngo kudabana n'isumo TV cyangwa se na Atu Sport TV nukomeza kugenda unyagwa zigahera. Reka nkwibutse ko nanone you can subscribe rero ukanda nangaho kukazogera kugira ngo ukomeze kugenda ubona notifications z'ibiganiro ndetse n'amakuru agenda atandukanye agenda anyura kuri iyi channel. Reka none tukubwire ko ushobora kugenda ubana natwe nanone kuri WhatsApp yacu amage kuri 0787288831 komeza kugenda uduha igitekerezo cyawe. Reka tukwibutse ko nanone ukomeza kugenda ushyira igitekerezo cyawe aho hasi rero muri comment tukagenda tumenya uko mugenda mubona ibiganiro byacu. Ndetse nanone ufite ikindi kibazo cyose watubaza, ufite andi makuru yose washaka ko twagukoreraho inkuru, byose rero waca kuri 0787288831 cyangwa se ugaca mu ngaho muri comment tukagenda tubana nawe mu byifuzo byawe. Tubereho mwebwe rero kandi namwe mubereho twebwe. Reka duhane amakuru akomeza kugenda adufasha gukomeza kugenda twintertaininga muri iyi sama twatangiye. Nanone reka twibutse ko umukino tugiye kugenda tukunyarukiraho umukino wa equipe ya ni equipe ya Police tugiye kugenda tunyarukiraho. Ni equipe ya 7 ku rutonde rwa championnat yabashe kuba yatsinda imikino isaga 10 inganya imikino 10 itsindwa imikino 10. Ikaba rero yari yatsinze ibitego 36 itsindwa ibitego 33. Bivuze ko rero yasoje champion izigamye ibitego bisaga 3. Okay, nkuko nababwira ko ngiye kugenda amavira imuzi ni muzingo match equipe ya Police FC yakinnye uko ari 30 za championnat y'u Rwanda 2021 rero 2022 yatangiye rero ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 2021 nibwo rero equipe ya Police yakinnye umukino wa mbere na Etoile de l'Est hari ku saa cyenda ku stade yo mu karere ka Ngoma hari Kibungo rero aho yatsinzemo Etoile de l'Est ibitego 3 kubusa ndetse ibasha kugenda yakirwa mu cyiciro cya mbere na Polisi yibikamo akantu kubwo bari nako kakomeje kugenda kayiranga aho yabashe kuba yasubira mu cyiciro cya kabiri rero yahozemo mbere yuko iza muri icyiciro cya mbere cya championnat y'u Rwanda. Igitego cya mbere kuri uyu mukino cyabonetse ku munota wa 7 gitsinzwe nawo bita Usengimana Dani Muhajira Kizimana ati igitego cya kabiri ku munota wa 44 afite imirangira y'ibitego 2 kubusa. Ku munota wa 90 w'umukino equipe ya Police yakizemo igitego cya gatatu. Reka twite cyane tunyarukiye kuri match yahuje equipe ya Police FC ndetse na equipe ya Espoir. Ni match yabaye kuri tariki 3/11/2021 ku saa 6 n'igice. Aha rero hari kuri stade regional i Nyamirambo equipe ya Police yakubitirwa ibitego 2 kubusa. Ibitego rero 2 byasigaye Espoir kimwe cyabonetse ku munota wa 73 gitsinzwe no bitandi kumana. Nanone Yves atsinda igitego cya kabiri cya Espoir ku munota wa 88. Twihute cyane no tariki ya 19 z'ukwezi kwa 11/2021 equipe ya Police FC yabashe kuba yanganya na Kiyovu Sport kuri match Kiyovu yakiri hara ku stade regional i Nyamirambo. Igitego cya mbere cyabonetse ku munota 68 gitsinzwe na Ndayishimiye Antoine Dominique. Ku munota wa 70 w'umukino mugenzi
Cedric yabashe kuba yaterekamo igitego cyo kwishyura cya ekipe ya Kiyovu Sport, birangira amanota ziyagabanya. Twihuse cyane no tariki 22 z'ukwezi kwa 10 2021 ekipe ya Police FC yabashe kuba yanganya na Gorilla ubusa ku busa. Twihuse nanone tariki 27 z'ukwezi kwa 11 2021 ku isaha 12 zuzuye ekipe ya AS Kigali yakinnye na ekipe ya Police aho zanganyije ibitego 2-2. Igitego cya mbere cyabonetse ku munota wa 20 w'umukino gitsinzwe na Hakizimana Muhajiri ku ruhande rwa Police, ndetse Usengimana Dani abasha kuba yakonfirma igitego cya kabiri ku munota wa 30 w'umukino. Ibyatinze cyane no ko igice cya mbere giye kurangira kibiri minota 2 ku munota 43 Abubakar Lawari kuri penalty abashe kuba yaterekamo igitego cya mbere cya ekipe ya AS Kigali. Nanone ku munota 90 Abubakar Lawari yaratetsemo ikindi gitego cyabashije kuba cyanganya iyi match biba ibitego 2-2. Reka rero twihute cyane ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 2021 ku isaha 9 ekipe ya Police FC yabashe kuba yabona igitego kimwe ku busa bwa Marines FC. Ni igitego cyatsinzwe ku munota 32 na Hakizimana Muhajir. Tariki rero 4 z'ukwezi kwa 12 ekipe ya Police FC yabashe kuba yanganya na ekipe ya Gicumbi, itikurikizaho ekipe ya Musanze FC aho yabashe kuba yatsinda ibitego 2-1 hari kuri stade Ubworoherane rero ku isaha 9 9 zuzuye aho ekipe ya Musanze rero yakiriye iyi ekipe. Hari tariki rero 10 z'ukwezi kwa 12 2021 ekipe rero ya Police FC yabonye igitego cya mbere ku munota wa 51 gitsinzwe na Usengimana Faustin, kiza kwiga ku munota wa 78 no bita Dusabe Jean Claude. Nanone reka nkubwe ko Dusabe Jean Claude yabashe kuba yakwitsinda igitego ku munota 96 w'umukino, nuko birangira ekipe ya Police FC itwaye amanota 3 kuri ekipe ya Musanze FC. Twihuse cyane tariki 19 z'ukwezi kwa 12 ekipe ya Police FC yabashe kuba yanyagira Etincelle ibitego bisaga 3 ku busa hari ku isaha rero y'isa 9 kuri stade regionali i Nyamirambo. Ku munota 42 ekipe ya Police FC yabashe kuba yaterekamo igitego wabitwa rero Ntirushwa yarabanze kuba yaterekamo igitego cya mbere cya Police FC. Ku munota wa 50 w'umukino Usengimana Faustin yateretse igitego cya kabiri. Ku munota wa 81 uwo bita Hakizimana Muhajir mwana w'Irubavu yarabashe kuba yaterekamo igitego cya gatatu kuri ubusa bwa Etincelle. Twihuse cyane no tariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 2021 ku isaha 9 zuzuye ekipe ya Rayon Sports yabashe kuba yatsinda Police igitego kimwe kuri ubusa. Ku munota wa 74 byari bihagije ko Leandre Willy Onana Esomba aterekamo igitego cya Rayon Sports, match irangira ari igitego gisaga kimwe ku busa bwa Police FC. Twihuse cyane no tariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 2021 ku isaha 9 zuzuye ekipe ya Police FC yabashe kuba yatsinda Gasogi United ibitego bisaga 3-2. Igitego cya mbere cyabanjwe na Gasogi United ku munota 41 wo bita Nsengiyumva yarabashe kuba yatekamo igitego. Nanone ku munota 48 Nsengiyumva atekamo ikindi gitego cya kabiri. Ibitego rero byaje kuba byishyurwa ku munota 53 aho Muhajiri Hakizimana yateretse igitego cya mbere ku munota 75. Ndayishimiye Dominique abateretsemo igitego cya kabiri cya ekipe ya Police FC. Ku munota 86 rero Usengimana Faustin abateretsemo igitego cy'intsinzi cya ekipe ya Police FC. Reka tunyarukire tariki 17 z'ukwezi kwa ukwa mbere 2022 ku isaha y'isa 9 zuzuye kuri stade mpuzamahanga ya Huye cyangwa se stade regional ya Huye, aho igitego kimwe ku busarero cyabonetse muri uyu mukino cyabonwe n'uwo bita Ndayishimiye Antoine Dominique ku munota 69 w'umukino. Reka mubwire ko tariki ya 20 z'ukwa mbere yasinyarukira hariya kuri regional ihakubitira igitego kimwe kuri kimwe na ekipe ya Rutsiro. Igitego rero cya Rutsiro cyabanje gutsindwa n'uwitwa Shukulu ku munota 82 kiza kwishyurwa ku munota 93 w'umukino na Usengimana Faustin.
Reka twihute cyane kuri match yabaye ku wa 24 Mutarama 2022 ku isaha saa 9 zuzuye, aho ekipe ya Polisi yatsinzwe na Mukura ibitego 2-1. Igitego cya mbere cyatsinzwe n'uwo bita Suleiman Sule ku munota wa 14 cya ekipe ya Mukura. Igitego kiza kugirwa na Polisi kwa na Hussein Manadari ku munota wa 16. Ntibyaje gutinda ko ku munota wa 55 bita Kennedy yarabashe kuba yatsinda Mukura igitego cya kabiri, ndetse uwo bita Muhinda aba akubiswe ikarita y'umutuku ku ruhande rwa Mukura Victory Club. Ndavuga Bugesera mu mbabarire. Ahangaha tariki ya 28 z'ukwezi kwa Mutarama 2022 ku isaha saa 9 zuzuye ekipe ya APR FC yabashe kuba yatsinda ekipe ya Police FC ibitego 2-1. Ahangaha rero igitego cya Polisi cyabonwe Nsabimana Aimable yitsinze igitego kiza kuba cyakwishyurwa ku munota wa 57 na Nsabimana Aimable nanone ku munota wa 63 bita Bizimana Yannick arabashe kuba yakonfirma ko ekipe ya Polisi ari akana kuri ekipe ya APR FC. Reka tunyaruke cyane ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri ekipe ya Polisi FC yabashe kuba yatsinda ibitego 6 ku busa bwa Etoile de l'Est. Ibitego rero ni ibitego byatsinzwe tariki 13 z'ukwezi kwa kabiri 2022 ku isaha saa 6:30. Ahangaha rero ekipe ya Polisi yari yakiriye ku stade regional Inyamirambo. Reka twihute cyane tukurebere ko ekipe ya Espoir FC yabashe kuba yatsinda ekipe ya Polisi FC hari tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri ku isaha saa 9 zuzuye hariya i Rusizi. Uwo bita Niyonsaba ku munota 35 yabashe kuba yafungura amazamu, ndetse uwo bita Mbonyumwami ku munota 56 abasha kuba yakonfirma intsinzi cyangwa se yashimanira intsinzi ku ruhande rwa Espoir FC hariya i Rusizi. Reka rero twihute cyane tunyarukire kuri match yabaye kwa 20 z'ukwezi kwa kabiri ubwo ekipe ya Police FC yatsindwaga na Kiyovu Sport igitego 1-0. Hari tariki rero 20 z'ukwezi kwa kabiri ku isaha saa 9:30 umwaka 2022 Nsenga Ngendahimana rero yabashe kuba yaterekamo igitego cya Kiyovu Sport ku munota wa 90 w'umukino. Twihute cyane Police FC kuri tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri ku isaha saa 5:30 yabashe kuba yatsindamo Gorilla FC ibitego bisaga 2-1. Igitego cya mbere cyabonwe na Gorilla ku munota 32 w'umukino ugitsinzwe n'uwo bita Lola. Ndayishimiye Antoine Dominique ku munota 38 yarabashe kuba yabizambya rero atsinda igitego cya mbere cya Police FC ku munota wa 83 yarabashe kuba yatsinda ikindi gitego cya kabiri kihasha intsinzi ekipe ya Police FC. Reka twihute cyane rero ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 3 2022 ku isaha saa 9 zuzuye ekipe ya Police FC yabashe kuba yanganya na AS Kigali igitego 1-1. Anga ku munota 39 w'umukino Hussein Mana Fosse yarabashe kuba yaterekamo igitego cyaje kwishyurwa ku munota 48 no bita Hussein Chabarara Shabani. Reka rero twihute cyane kuri match ahuje ekipe ya Marines FC na ekipe ya Police FC hari ku itariki rero ya 13 z'ukwezi kwa 3 2022 ku isaha saa 9 zuzuye hari ku stade Umuganda yahari Rubavu. Ekipe rero ya Police FC yabashe kuba yatekamo igitego ku munota wa 9 wita Nshuti Dominico Savio yarabashe kuba yagiterekamo. Nanone cyaje kwishyurwa n'uwo bita Dushimimana yabashe kuba yatekamo igitego rero cyo kwishyura cya ekipe ya Marines FC. Nanone katwihute cyane ekipe ya Police FC yakorera komeje kuri tariki ya 20 z'ukwezi kwa 3 aho yanganyije nanone na Gicumbi FC igitego 1-1 hari ku isaha saa 9 rero zuzuye. Igitego cya Police cyabonetse ku munota wa 8 kiza kujya ku munota wa 38. Reka twihute cyane tariki ya 15 z'ukwezi kwa 4 ekipe ya Police FC yabashe kuba yatsinda Musanze FC igitego 1-0.
hari ku isariro y'isa sita n'igice, aho ekipe ya Police FC yabonye igitego cya intsinzi ku munota wa ya 64 uwo bita Twizerimana. Rero Onesme yarabashe kuba yatekamo igitego cy'intsinzi cya Police FC. Reka twite cyane tariki ya 23 z'ukwezi kwa kane, ekipe ya Etincelle yanyabitse Police igitego kimwe ku busa cyabonetse ku munota wa gatatu gitsinzwe n'uwo bita Kakule. Reka nk'igitego ku munota wa 71 uwo bita Musa wa Police yarabashe kuba yakubitwa ikarita y'umutuku. Reka twihute cyane kuri match yakurikiye tariki 30 z'ukwezi kwa kane 2022 ku isaha y'isa 9 azuzuye. Rasa rero ahangaha ekipe ya Police FC yabashe kuba yaterekamo igitego cya mbere ku munota wa 11 gitsinzwe na Rutanga Eric. Ahangaha rero Duzisinga Prince ku munota wa 15 ekipe ya Rayon Sports yabashe kukishyura itsindiwe na uwo bita Rudasingwa Prince. Ku munota rero kambitse ku munota wa 69 uwo bita Twizerimana yabashe kuba yakubitwa ikarita y'umutuku. Reka twite cyane rero ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu ekipe ya Gasogi United yabashe kuba yakubita Police ibitego bisaga 3 ku busa. Ni igitego cya mbere cyabonetse ku munota wa 13 gitsinzwe nawe bita Gisre Almel. Anga ku munota rero wa 45 Nsengiyumva Mustafa yaratsinze igitego cya kabiri cya ekipe ya Gasogi United. Ku munota rero wa 73 w'umukino witwa Salum Yannick yashe kuba yakubitamo igitego cya gatatu cya ekipe ya Gasogi United. Reka tunyakira ku mukino wa 27 cyangwa umunsi wa 27 wa shampiyona ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu ni 2022 ku isaha y'isa 9 zuzuye. Ekipe ya Gasogi United cyawa Mukura yashe kuba yanganya na Police FC igitego kimwe kuri kimwe. Ku munota wa 13 rero gusa iyi ekipe ya Police FC yabashe kubona igitego cyishyuye ku munota wa 52 w'umukino. Tariki rero 22 z'ukwezi kwa gatanu ekipe ya Rutsiro yabashe gutsindwa na Police ibitego bisaga 3 kuri 2 bya ekipe ya Rutsiro. Ahangaha rero ni aho Twizerimana Onesme yarabashe guterekamo igitego ku munota wa 4 ku munota 32 wo bita Ndarusanze Claude yabashe kuba yaterekamo igitego cyo kwishyura cya Rutsiro. Nanone ku munota wa 53 wo bita Wartanga yarabashe kuba yaterekamo igitego cya kabiri cya ekipe ya Rutsiro. Ntibyatinze cyane ko ku munota 65 Nshuti Dominique Savio abasha kwishyura igitego bari batsinzwe cya kabiri, ndetse Twizerimana Onesme abasha kuba yatekamo igitego cya gatatu cya ekipe ya Police FC rero kuri penalty. Nanone bisoza ari ibitego 3 kuri 2 bya Rutsiro FC. Reka twite cyane no ku mukino ubanziriza uwanyuma w'umunsi wa 29 aho ekipe ya Bugesera FC yabashe kunyabika ibitego 2 ku busa bwa ekipe ya Police FC. Hangari ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu 2022 ku isaha y'isa 9 zuzuye. Sasa rero kuri uyu mukino ku munota 43 aho bita Chukuma yabashe kubaterekamo igitego cya Bugesera FC. Nanone ku munota wa 81 wo bita Chukuma yari amaze guterekamo igitego cya kabiri ku munota 90 ekipe ya Police ahita irya umutuku wihuse cyane. Reka nanone tunyarukiye ku mukino wasoreje indi mikino ya shampiyona. No mukino no bagiye bavugaho byinshi ko ikipe yagiye igurisha ekipe ya PRFC, aho ngo abakinyi bafataga passe bakazipasiriza adversaire kandi bafite aho gupasa. Bimwe byagiye bivugwa rero mu butangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse no mu bantu bagiye batandukanye b'abakunzi b'ama ekipe yagiye atandukanye hano mu Rwanda, bavuga ko shampiyona y'u Rwanda igiye irimo utubazo tugiye dutandukanye. Ni match ekipe ya PRFC yabashe kuba yatsinda mitego 2 ku busa bwa Police FC. Ni igitego cya mbere cyabonwe na Mugisha Jibe ku 51 ndetse ku munota
wa 92 w'umukino Mugisha Gilbert atsinda ikindi gitego cya kabiri. Hari ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022 ku saa 9 zuzuye hara kuri Stade Regional i Nyamirambo. Reka rero nkomeze nkwibutse gukomeza kugenda ubana n'Isumo TV ndetse na Arthur Sport TV, akomeza kugenda ubona amakuru y'imikino, ibyegeranyo, ibiganiro bitandukanye bivuga ku mukino. Nanone katubibutse ko tubafitiye content nshyashya tugiye kujya tubanyurizaho ijyanye n'amateka yagiye aranga ibintu byinshi byo muri ruhago, abanyabigwi muri ruhago, ndetse n'uduhigo twagiye turanga ruhago y'isi muri rusange, ndetse tubibutse ko amatransferi agezweho yo mu Burayi hano mu Rwanda, n'ibindi biganiro bitandukanye bigenda bivuga ku bijyanye n'abatozo byo bajya bahinduranya amakipe, byose bizakomeza kugenda biba hano ku Isumo ndetse na Arthur Sport TV. Komeza rero ubane natwe ukanda subscribe, uduhereze like niba wadukunze, niba utanadukunze ukande unlike, ariko akantu ka subscribe ko ntukibagirwe, ubundi uduhe comment yawe hariya muri comment pano cyangwa se muri comment tab, cyangwa se ube wakongera kuri 0788 bashe kugenda ubana natwe. Amahoro y'Imana akomeza kugenda aba ku muryango wawe, ku nshuti, abavandimwe, ndetse nawe akomeza kugenda aguhoraho, ukomeze kugenda uhererwa umugisha mu byo urimo byose.